Ngathanda kuthola umbiko la ucoach weMagesi FC eSimasonke uClinton Larsen ngenzeka axoshwe eMagesi FC. Lo coach lo Simasonke wagila imanga washaya iMamelodi Sundowns kwifinal yeCulling Knockouts eyishaya ngo-2-1 bese beyiwina iCulling Knockout. Kuthiwa lo coach lo ngenzeka axoshwe eMagesi FC njengoba unumber 16 bottom of the table. That tells you ukuthi khona inkinga ezikhona lapha kwiMagesi FC, yabo. Bangaba nawo ama-victories kuma-cup games, but when it comes to league games kumele bakhombise ukuthi bayadlala ngempela. Yabo, kumele bakhombise ukuthi badlala ngempela, bacommit work ama-penalty kuma-league games. Kuma-league games kudlala u-90 minutes. Kumele bafake le strength abasifaka kuma-cup games, yabo. So umbiko uyasho la kuthiwa uClinton Larsen ngenzeka ahlukane neMagesi FC yize wabawina league cup, yabo. Ibhola linjalo ke bafethu, ibhola nje linjalo, ibhola liyibusiness, yabo. Uzoba omunye wocoach abazohamba kule season le. Kuthiwa lana they are set to part ways after igame yango Saturday against iCulling All Stars, yabo. Njengoba bezodlala nje kwiCulling All Stars bo uzodlala against iteam ezobe iphethe uJose Rivero. Nyazo nonke iCulling All Stars seyadlala last season, yabo. uJose Rivero ezeshaya iStellenbosch FC, ngiyayikhumbula nonke leyo game leyo. So uyasho la umbiko kuthiwa uClinton Larsen ngenzeka ahambe after leyo game leyo, yabo. So mhlambe mayiwina leyo game leyo, yabo, mhlambe iboard ingayivisita mhlambe i-decision ezoyithatha ngayo, yabo. But abekho happy indlela izinto ezenzeka ngakhona kwiMagesi njoba ile number 16 ezansi, yabo. Sengakhuluma eMagesi ngasho ukuthi yenye yama-team esazoba nazo inkinga, yabo. Ngangathi izokwazi ukuyithatha iCulling Knockouts, nako ke siyithatha iCulling Knockouts, but I was right ukuthi izoba nazo inkinga, yabo. Right now unumber 16 kwi-league, unumber 16 nje kwi-league, management ayikho happy, yabo. Sebefuna futhi ukushintsha ucoach, so asazi kuba ucoach ozolandwa, but I hope bamnikeza ithuba ubafo ayibonakalise, because nabadlala nabo mfethu abasiyo le quality le ongayidinga ngempela for iBetway Premiership. iBetway Premiership ama-games amaningi kakhulu, awafani nama-cup games. Ama-cup games udlala 2 weeks ume, udlale 2 weeks ume, kanti kwiBetway uyadlala la uthi ngalo kwakusasa futhi uphinde udlale mhlambe, yabo. Uthi ngalo, yabo, i-league kanjalo ayifani nama-cup games. Cup games uyaprepare ulinde.